o kasalelye mango. Yet Rongen Weeket ng Bombay State Legislature. Program watch kun kau na batasang option PIO dan apol o kawaitan option speaker. O ngay sa pagmamay lato sinti ay liwat ka mabansak sa kareko John Way out of the wrong watch. Rupwawi ibang patch-patcher nilang Amaway menchi ang PH ngal sa karan wawo kapung pangkupuran anilap sa machay coach. H ngal sa karan kay Boniyo wow lap pangkupuran rakso ko and pon peyu. Wow lap pangkupuran isa nangkan ko. Tajawan wow kisabal na likan ko nanalam ko o nangkan ye ko. Wow choror to kasabal machay kapnayan win pon pe. The Honorable Stephenson Joseph. Karyawan Kapna, Honorable Francisco Eliwanes, Speaker and Queen of Kawatako Senate Kaysa Pewan Wayne Pompe, the Honorable Marvin T. Yamaguchi, o Yamamui Honorable Senators Kan Paros. Son Babung Labalat and Wayne Pompe, the Honorable Nelson Joseph, o Yamamusong Babung Kan Paros. Labalap kay Tikan Paros ng Pelian Chia, Momotso o Government. H ngadwaw ang kaklelen John Wayne Pompe yung isa sa ngachanan kalal len mas liben kalal watch. Rakaj o korespasyon ng program watch. Nisan mori isak silu parang kaunoriya kutriya isak limang sa palmachay pinong kuko sa net kay sa kay Wayne Pompe tachawan siya langar nan ran kayo enaray chungal buya lamalam kasantik kasilipak en nantiyan katok watch pula kay isak na may isak nan wasan huya lamalam pela kalap nan kolonia. Sa palmachay speaker, the Honorable Marvin T. Yamaguchi, may bachawan rachangata huya lamalam watch o kamawa kilolo wan rachangata sang tikan makarali koryo. Erboy ko pachatiyan ran watch chungalan piyar quorum ayan sansan may raurala priyaw may pachatiyan ran watch kachi o apali nan ran kayo watch. Irauralap kayo, yay irachoror. Dan irachoror, kamakit riyaw na wiyaw na yay kamakitin kapureto sang kamitikan kamumatan pek-pek o kamumatan ko sa netkan. May ananagan apel, puweki anan karwarukan. O kamakitin pechek, peniragasang palakan. Yay kamakitin withdrawal. Metoke, kamumatan pek-pek mempe dimesak tuwaw laban yan riyesak limaw. May songa-songan kakwa kitala kamumatan pek-pek mempe dimesak limaw laban yan riyesak tayo. Kwen kak pachawanta alalta o kamanamantan elen mon kabachapachkan on Wayne Pompe. Arre ye kamukitin withdrawal metoke kamumatan kosonet mempe o puwali sa kasu laban yan riyesak limaw. May pitwak taklan iralaw triyawan title silisak siluan sa palmachay ko sa neto Wayne Pompe. May pit monikan and PTA. Esil ye kamukitan withdrawal may toke kamamatan ko sa net nante o kuwali sa kuwanaw labiniyal riyay sa klimaw. May pit rekrukta o naknaklan mooring permit fee o kalawabekan. Kamakit pukas paras kuya isang Senator Carl, mawaya Chairman and Committee and Moni. O kupursangar kami tuwaj o patch-patchoyer mon momot unsak and pinan ko kasanet kay sa kawan Wayne Pompe. Kay msak lang kamakitan withdrawal kuya isang Senator Net, metto ko kamamatan pek-pek ng pedmesa kwalula panyagri sa tayo. May samasaman kak ang kasaleta Bombay State Legislature yang pachang penene o Wayne Pompe pacho pila pacho tan teka pinsaleta dano lang Bombay kasampalmen may ye Mr. Pius Apli nang sa oran matalanim anayo. Match ko pursamar kamtiyan cheyen ko o pinpachoyer mon momotun sa coach. Kayong sa plan iranan rachoror ye kamakit and pechek Ong wiyapen sa pasap up medal wasang business ka. Kamakit watch kuya wisang Vice Speaker Miguel o kopkoyangar kamtiyan sa o cheyan ko. Kung sa plano rame pon nan ran kayo watch ye ititang silimen pon kakadale ko kapnayan Wayne Pompe
Makuinan ko kosanet kay sa kawan buin pompe panchia langer nan. Aray chumal buya lamalam kasantu kasilu and nandiyan tatawach. Iti tawach to kaya Senator Ned, Mawia Chairman, Senator Simram member o Senator Edward member. Nisan wari isak tayo, parang kaunoriya kutriya isak limaw. Sapol na siya kuinong ko kosanet kay sa kawan buin pompe pachawan siya langer. Nan ran karyaw en aray chumal buya lamalam kasantu kasilbak. En nandiyan tatawach kulok isak minicha isak uspelen mensam. Nan wasan buya lamalam pela balak nan kolonya. Sapul macha speaker yang mangchi me pachawan ruchungata buya lamalam watch o kamo wa kulolo ruchungata sam wan paronte Senator Perez. Erkuan kaksan salong chon buin pompe yunsap me chiebe na watch soche tola wa kupukon kamti choror esay kuncho unsap la. Nisan wari isak limaw parang kaunoriya kutriya isak limaw. Sapol machay lopsin speaker ang pinong kukosanet kay sa kawan buin pompe. Pilchungalan kitaran sa umawan kasamo para to kasampan. The courtesy visit sa CCA kulak tuwaw ni Mensam. Chon sa watch yay mayang ako Mr. William Joel, mawiya pastor, o pilniyan sa watch wiya school administrator. Mr. Corten Lepen, mawiya CCA project manager, o Mr. Patrick Corn, mawiya CCA project team member. Para to kasampal watch, pit ananay school watch, o ngaray sumal chim, mawin sa pang sa waspitar wanchala, 216,000. O pilkapese ananay sa wasen mon me paspasyanuan chala 280,000 kwen kain sa katokapen chim watch magkanton project watch paspasyon to nang wanchala 480,000. Valeria watch po opener o kain sa karay chungan e opener nukulok tuwa wala ni mensang watch. Nukulok ay sa minutes limaw spelen mensang ran watch. Sapol machay kuinin ko kosanet kay sa kawan buin pompe pachawan chiya langar nan ran kasilu en aray chungan huya lamalam kosantu kasilbak watch. Nan wasan huya lamalam pela balak ng kolonya. Sapol machay speaker the Honorable Morphin T. Yamaguchi, me pachawan ruchungata huya lamalam watch o kamo wekulolo wan ruchungata sa wan paronte Senator Edka. Kung san salong chon wen pompe yunsap, may reoralap limaw sang ng kalanter me pachatiyan ran watch kachi o apalinan ran kasilu watch. Reoralap kayo, yay watepe o alaltan channel and kayo wan ran. And chiyepene kosantu kasilbak watch. Kariyaw, yay special committee report sa committee choror may titar ng kayuan ra. Senator Ned, magkachawan mo ya chairman o match, report watch bil alalta. Ireoralap kasilu, yay report sa committee kan. Pan reoralap watch, report pa yung mamumot unsa watch kachiyo apali. Committee report number opki silisa kaulap niya resa klimaw. May report sa committee and chiya te SSCT NHP may Senator Edgar Pachawan Muya Chairman. May itan o kapese kamumatang ko sa net number opki silisa kisulap niya resa payo. May fit Sonpong and Iran Medical Labakan Test Senior Citizens Month. Are yay committee report ng go kusili sa kriyaw lepenial re sa klima. May report sang committee ang kirtan payen way te RNT. May Senator Edward Pachawan Muya Chairman. May itan o kapese and kabinahe chungan itit metoka Mr. Aspenabis when kakyang chowa port and OFA. Esin yay committee report ng go kusili sa ksilo Lepenian Riesa Plima. May report sang committee ang kampang kamarayan, may Senator Simona Pachawan Muya Chairman, may pit competent peche o Head Start program. Kayong sakla, yay committee report ng kusili sa tayo,
lebnian riye saklimau. Me pil robot sang kam tingkan dan kamarain, me itan men kapese sang terakteran kan tawaj. Me pit kalautlan iseben relchon tatong kan me pukoki sapon macel serikan, me chungolan ki anan choror, nan baran moni riya kitriye saklimau. Wen kak sansal mawang chong wen pompe unsak na robot, pukach koro sa altar sa mumot unsak watch. Ireora lap kagayo, ye tatong kan makatoko pa sa ibinche unsak la. Tan reora lap watch, kam ti robot na beok pisilisak labinyag riyesak limao. Me robot sang kam tiyan moni. Me senator Card pa siya onwaya chairman, me itano kapese kamumatang ko sa net nambe o kuwalisak labinyag riyesak tayo. Me songosong en wakitala sa kulmasya ko sa net en buin pompe nambe isa ka uli labinyag riyesak wano labinyag riyesak tayo. Me bit sa kulmasya comprehensive budget act en baron moni riyakit riyesak limao o match pil alata. Kaim sakla ye ireoralat nembe bayu met ye pil kalantar ta kamumatang kosonet ka. Tan reoralat watch kamumatang kosonet eo me bachetian ran watch kachi o awali me ye kamumatang kosonet nembe o kuwali sa kisu lebenian riyesak limau o watawat kayo. Kamumatang kosonet watch song-song en kapwa kitala iralaw triyaw en title silisak silu en pompe code ong moni kan ong PTA. Kumamatawach pil kapese sang Senator Card mawia chairman en kamtiyan moni o alaltar ong watawat kayo. Mr. Wariya isak wano darum kaunoriya kutriya isak limao sa kulmacha speaker yang aku cipa cawan percengata ran kapayu en wiya lamalam kasantu kasilbak watch nukula ka isak meneche isak ka usupelen ni meisam nan wasan wiya lamalam pay lamalap ng kolonya en kak sen salamawang chon wen pompe yung sak may raralapan ng kalantar wano me kachetian ran watch kachi o apali ng ran kapayu watch. Ireoralap kayo ye watepe o alaltan churnen en ran kariyaw en uyalamalang kasantu watch. Kariyaw ye robot sang kamitikan. Robot silu me miyagan reoralap watch me tan sang kamitiyan sab me senator latora pachawan uya chairman. Puya kita to puka chenon kasangkwal ay me leta chairman kamakit Kota chetian ran wachen kak kupuro poch puka chen kak kapantala ong ranong wiyala malam mebanta choto kan pot pechek kanay en kakuya wiyang tato puka chen. Kasilu ye pil kalantar ta kamumatang kosonet kan. Tan rara poch kamumatang kosonet silu memiye ong watawat kayo o kamumatang kach koro sa lalta. Erupuan sansan ayech kamumatang kosonet kan. Et kamumatang kosonet nan ba okuwali sa kusula piniyan riye sa klima. Me pit rukrukta o naknaklan mooring fee o iseben kalokabekan. Mech kabese sang senator Chowa. Are ye kamumatang kosonet nan ba okisli sa kusula piniyan riye sa bayo. Me pit senior citizen month. Nakapese sang vice speaker Mike. O esil ye kamumatang kosonet ng kuwalisak labanian resak tayo LTAO. Nasongasongan wakit irachukuchuk ewan tayo talaysak ang sakol machay kosonet and wait pompe. Nambe isa peo li labanian resak wano labanian resak tayo. Niya kang wakitala o kapachayang rachukuchuk isak labanian riyaw i len irachukuchuk isak labanian riyaw pi. Kwen kak apali ananagan kamaulan alakan nan kolonya town. Kamumatawach kapesesang delegation te waliaban kolonya kan. Katayo ye resolution kalantar te kamumatan pagpaku kan. Tan rawat kamumatan pagpak riyaw nami.
Et kamamatan pagpag ng belimesak wow lebnial riesak limao. Mesongasongan wakatala resolution ng belimesak limao lebnial riesak tayo. Mepit sawas choro rakan magumbacho to win bombe. Mech kapese sang senator Card mawiya chairman ng kamtiyan moni. O kama naman sangar momotong sak ang buinong koko sa net kaysa kayo ang buin pompe ni usus riay sa priyaw A o socha na uwo. Are yay kamamatan pagpag ng belimay sa kwalu labanyan riay sa tayo. May songasongan kasaleta legislator ay bache ang penene o win pompe o bacho pila kabinsaleta lano lang pompe kasangkwal Mr. Pew Satley. Apo abi emi rakasangkwal kay na nanadan bache kamumatawach ay meleta kamumatawach kapantalan o nanwiya lamalaman lakap o match kabese sang senator net. Kalimau yay nomination te ititakan. Tana raora la poch sansal me ititayo memie metoka Mr. Aspen Apis on Port and OFA. Ititamenach kamanaman lar sa momot unsap and pinong ko kasanat kay sa kay 1 pompe ni usus riay sa kayo A o EOSO. Kaya sakla yay irachoror. Tan rachoror kamokitin withdrawal riyaw sang Senator Perez. Netoka kamamatan kasanat ng beok kutuway sa kwano o kamamatan kasanat ng beok kutuway sa kuso labanyan riay sa klima. Ew kamokitin withdrawal pilbuyaw sang Senator Card. Metoko kasanat ng beok kutuway sa kayo labanyan riay sa klima. Match me eletar kamamata patch batch-batchoyer mon mumod unsa poch. Irachoror sang kway speaker Miguel. Me pit pechek pangkosoneteo me miyer en kak buyawit po en apali project en apali atan nalak en kuchor. Irang kabachapat sang floor leader Apram pechek pen poy laut lang tukso kolong atokan. Napukat koros kopkoyang kamtiyan kertang kayen poy na Senator Edward Tachawan Muya Chairman. Kamokitan pechek pen school post pilbuyaw sang Senator Mopuk o kopkoyang kamtiyan kagdang kamarayan. O kayong sakla sang Senator Simon. Mepit pechek pen ananan rar memiyanan kote. Mech kopkoyang kamtika pacha-pacheng sap o cheyen ko. Nisen mo riay sa kuso, tarang ka na riay sa klima. Sapal machal pinong ko sa net kay sa kawan buin pompe. Pachawan siya langar ng ram kalimaw an aray chungar buya lamalang pasantik kasilpak en nanti en tatakwach kulok isak minutes riay sa sibelen mensam nan wasan buya lamalang pay labalap nan kolonia. Speaker yan ako chupachawan ruchungata buya lamalang watch o kamo waya kulolo en ruchungata sangwan parante Senator Perez. Rupuya ko bachati yan rango chech ngalen ko quorum ayan sansal may reoralap kayo yay report sang kamtikan. Tan reoralap watch report cheo memiyame itano kapese kamumatang ko sa net nante o kuwali sa kayo labanyan riyay sa tayo LTO. Na report sang kamtiyan moni na Senator Card Pachawan Muya Chairman. O report watch alaltar sang mumot unsak and buinong ko sa net kay sa kayo and buin pompe. Iraralap karyaw yay pilkalantar. Ta kamumatang ko sa net kan. Tan iraralap watch kamumatang ko sa net kono me. Miye o ime pansansan pa. Et kamumatang ko sa net nando officially sa isula pinyan riyay sa payo me pit senior citizens month o karyaw o kayong sa klawatawat. Kamumatawat kamanaman sangar pinong ko sa net kay sa kawan buin pompe no usus riyay sa karyaw A o socha na uwa. Are yay kamumatang ko sa net nando o kuwali sa Lebanyan riyay sa payo al tiyew. Me pit
Waktaklan sabol machay ko sunatan buin pompe. Nampe isa pa uli labnial riesa kwano labnial riesa tayo. Na bit sabol machay pochet and money. Parang mon ria kutriesa klima. Ria po ko kamu matawa chepit money. Ay mele ta kamu matawa che kapantalar ko en kap pasan to kamu matan waktaklakan meban itan anam karwaro chekan. Esil ye kamu matan ko senet nante okutu isa kono lebnial riesa klimau. Mepit iseben sapis kan mamalong kopung o balikan korosen government and Wayne Pompe. Match kapese sang Senator Perez na uya chairman ng kamtiyan chayan ko o alaltar o watawat kayo. Epeng ye kamu matang ko sunet na do kutuwa isa pisulag niya riya sa klima. Mepit oror tantawan poch tetaunan wapar madalanin. Match kapese sang Senator Perez o pin alaltar. Alam ye kamu matang ko sunet na do kutuwa isa kayo lag niya riya sa klima. Mepit Pompe Yaos Impress Fund. Match kapese sang Senator Net Mawia Chairman and Kamtian Roson Mau Opil Alalta. Kayong sakla, yay kamu matang ko sunet na do o kuwali sa kaulap niya resa tayo LTAO. Mepit sa polmachay pochet and parang moni riyakit riya sa klima. Match kapese sang Senator Carl Mawia Chairman ng Kamtian Moni Opil Alalta o watawat kayo. Kayong sakla ng raorala, yay resolution kalantar ta kamumatan pagpangkan. Tan raorala poch kamukitan kapureto kamti totok na nanay pol karwaro yung memiya na uyawi sang Senator Coy. Metoko kamumatan pagpag ng kawanay sa tayo labnial rey sa klima. Tang kupurkurto sang kamtiyan moni. O match patch-patchoyer mon momot unsa poch. I-match na kair wala malaman ranwatch na kulok. Isa kriyaw minich pa isa limang spellen in sowas. Ano kulok silu mo rin sowas and ranwatch sa kulmachay speaker ti Honorable Marvin T. Yamagchi. Pachowan pachalangar iray chon tatongkan en nang kamdan pataraban mo o onabakmawan chon Wayne Pompe. The public safety ni nasem clock flamenco ni aral eopena o yaral chungal kamet kwan Christmas o barakap. Tacheng speaker ng tatawkwach ye Israel Senator kan mayama Senator Perez mawia chairman ng chayan ko. Senator Carl mawia chairman ng Moni. Senator Latorre mawia chairman and kamdiyan staff. O Senator Louis. Mechech out of Rongen Weeket ng Legislature o sepilpagpakicha o luklukacha kupurakan koros ong nanauta Rongen may bangkong tacho tamur. Kalangan o kaseleriya.